Pa evo, meni su anime doslovno promijenili život. Ko klinac, pa i ti si isto rekao jednom prigodom to da, ja sam gledao onaj Cartoon Network ko klinac, imao sam možda 5-6 godina, ne znam ni sam koliko, i onda su ga u jednom trenutku kinuli, i onda tiš kod bake i dede, oni su imali onaj satelit. Ja ćeš gledat, vidiš neke njemačke tam programe, niš ne kužiš, se zujiš tamo, vidim neke mi se sviđa, neki crtić, gledam, niš ne kužim i nakon jedno tjedan dana počnem kužiti kaj pričaju, tako da to mi je stvarno moram priznati onak pomoglo u životu jer sam naučio doslovno 2 jezika pomoću tih anime, odnosno ajmo reći crtića pa anime poslije. Da. Pa ti si isto rekao da taka tebi isto situacija, ali tako? Njemački se naučio preko anime. Znaš kaj, identična priča, ja sam ti ko klinac nisam baš volio sport, bio sam malo onako deblji, to više manje sjedio doma cijelo vrijeme i televizija mi je bila sve, ali zapravo mi se nisu sviđali crtići na hrvatskoj televiziji. Joj, katastrofa, da. I onda su mi staraci onak za rođendan, znaš uzeli su satelitsku kao da je oni gledaju telku, ali sam ja cijeli dan visio na telki i gledao prvo isto koji ti Cartoon Network, tu je došao engleski jer je sve bilo na engleskom. Tu su primarno bili crtići, tu nije bilo anime. I to možemo isto proći malo koja je razlika između jednog i drugog za neko ko možda ne gleda. Ali onda je bila nekakva promjena u kodiranju tih satelita, nešto, pa više nije bilo uopće skoro ništa tih engleskih kanala. Isto koji tebi, ostale samo njemački, a naš klinac je, hoćeš gledati crtiće, i onda rekao, ajde. Samo zujiš. Samo zujiš i gledaš kaj se šoraju. Auto sam kanale dok nisam našao neke što izgleda kod crtić bende. I ništa, eto, naletio sam, mislim da je bio Super RTL, je imao crtiće. ProSieben, RTL 2 i to je sve bilo na njemačkom. I naravno, Njemci sve sinkroniziraju, nema titlova i onda prvo gledaš samo slikice, fora je kak neko leti, tuče se i onda jedna po jedna riječ i ušlo mi je u uho, mislim, imali smo u školi. Zato što engleski smo znali dosta dobro i onda taj engleski i njemački su zapravo dosta slični, te neke riječi. I onak ja slušam, čovječe, pa ja kužim kao je ali to mi je sam sinulo nakon možda, nije baš tjedan dana, ali neki drugi dulji period, sinulo mi čovječe, pa ja kužim kao je pričao, znači, apsolutno, i to sam baš bio pričao sa ovim jednim friendom koji me bio pitao kao kažeš nekome pričam još 2 jezika, svi kao wow, zake ne možeš naučiti strani jezik kad gledaš recimo filmove sa titlovima, jer titlovi ti idu i onda ti se mozak opusti i onda imaš rješenje pred sobom, a ovak kad gledaš bez prijevoda njemačke, onda neko drži jabuku u ruci i čuješ riječ apfel, i onda mozak poveže kao aha, apfel je ovo crveno što se jede, kužiš? I onda mozak pokušava složiti priču od toga, tako da ako neko hoće naučiti strani jezik, definitivno gledajte bez titlova i slušajte stranu muziku da vam uđe u uši. Subscribe!